Buku Zinunda numero 5, Suno Yehova. Suno Yehova Yahia Zalawazon Suno Yehova Sokefaim Buku Zinunda numero 28 atalunga flasiwa le itimba soaya. Le itimba soaya zaru kedebahora mesolo masih Buku Zinunda numero 28 alimawlawalu no oya mbualau kegu. No oya mbualau kegu wamoto guwanosodu hanu hanu fa'auridu fa'abele ohetagu no fa'omasiwisu sagedu fikoligu no aboto badedegu walau bawa awidu ande tumu badedegu wame eva sebatagu ubesu mangewisu menoya Buku Zinunda numero 8 anga flasara hesoaya o masiga. Hesoaya o masiga maonasi
Buku zinuna numero 28 nga Flavitu haya uga Yesu.